Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba proses ti saukme ubade nongmi khmat jong ka maulai constituency ula penrem jur ya ka jingsiat yap jong ki pulit bat ki bor pahara khlau ka Assam ya ki sangut ki breu ha ka snong mukro ha ka step jong ka arpo arterik ubnai naiweng arajar arpo ar. Haba keren ki katto kat ne ki lat pathai khubor ha ka sngi ba ar uba saukme ula ong ba ha ka jingshisha ki pulit Assam kiladai ban kem da kem je ki breu am ban shim ya ka an hapo ki kti lade bat ban siat ya ki breu ki ba loi loi im pek pek. Haba kelli la katai ka jingjia ha mukro kadai ka jing trot jong ki bor pulit ka jilla Meghalaya uba proses ula ong ba anam la ban keno tangi ki bor pulit henry ka badingkong hi kadai ka jing trot jong ka sarkar. Uba proses ula ong ba ka jing ai jong ka sarkar mar san lak tingka shigi long ying long sem jong ki tai ki sangut ki breu ki bala sha sian ha ka shnong mukro kamla ban yunu jor bat ka jing embreu ka bala do no. Tapi ya ka bade bagade bajing jah mukro hi geskem borok ki pajba jong jelahi borok oi borok ni condemn ya kan nika firing incident kabar pelong golong ba ki bri jingi sa sangot kla do e mesin bri pa ku jo wen na po jong kabri ko mondong bal klan de borok hi pendem ngi pendrem ki nika jingi jah nomor ngi ka mar im ha ka pathai ki ka bashai paling suka do bangile ang don kam ya ka bandang ni jingi nafsu don ka an apodon ka an ji sha do singi da kali jong polis Assam don kaman kem agin bishar wa an de bashim ya ka ajim bishar pokti da ka ba im pek pek ka bandang kali jogi ka long man siat ya ki bri berdo ina kina po jong kamu kuro di hadin juga tu ngi ka jing bom shong san jong ka jelah ibarat oi kam tam gini distrik jongi ko des ni po khase po jong hasil dan hills di boy bak be baro di nagai skambar ko ingin la jenjar ha de bar ha ka bade berkanim de miso ko ben ko mata long ka nami kisngi long ba ka jing chosuk san gala sedang mon biang ban ni ko hilak nu ka jing karpan da yang jonga pa ba baro pa ba mar ko mju na NGOs na yang sarkar ro to ban ko ni sha ko long ba ni tri tom lang ra ka jing sok ra di sok ko jela Marka benda ka maar kung baka sarkar ka sarkar kung baka yoktin na kanyang sukan dia aka bade bar kito kajing jap mokro na kanyang jong ka central video investigation kan sa toket di kato tigi community baka jing toket kan kuloy bar ka jong poring di ka jing bishar bahau pali community hilak kumno ko to kandan hilati bil problem aka bade baka ni ka investigation na bar ka jing jang arli gisti jong Assam bar na Meghalaya tigi lakum no ko ngis kam kini central bureau haple ha Marpi kampun mereka ka jadi dulu lagi di sekolah Meghalaya kam deh po Assam ka ple ha kanang bakan kanong kota kanong nam ta jong ka jadi brio ka do ka jadi mesin brio kum juru kam ta no ibar sa boda kum juru nam ta jong jelahi bro ko ka mangi ka pau je sulem ha ka brio ka jadi dia jong ka jadi ple Assam ki ka be ka ndong ha ka bedi ka jadi jang de mokro Ika benda besar, benda ke besar hang ni ngim la bat ong ko dong chu kedau tau nak liang. Ngim la kedau tau nak liang jong nak liang polis ba telon. Kaban ningkong ni syam ni bat ong ba tu sarkar. Sarkar hang ni ka tu sarkar, i bisu tu mata. Na baru ka syong kham ta be kalong manu be lam ni ka sarkar. Bi mini potun ka syong bi kalong hau head. Au kridu jong ka sarkar. Ya ka sarkar meram na pipi. Tik benda bisu tu mata. Ula bedong udah kridu penyelam ke jelahi baru kawe. Dia nadok dong hak bade bagian ber. Abang kendon order lagi berkai ke show him minister. Apakah direction ke biang dari yang minister. Dalam daliang jo minister direction ke biang community eki berkai biang. Markai mengi mengahak bade sakari long porok ikam gejam kalong ba la take control. Ane nasim initiative ini lah sim decision kalau nak lihat sim minister. De ka pelong ibo bol ki minister kim no si sim decision la bari ki kam gujam la garit ka khrawro la sim tina lihat jong sim minister. De kala pelong nak lihat ko minister la sim decision problem na bari ki kam gujam baro la sim ti meda nak lihat sim minister la ka daw ka de jing jia angala long hiba nak lihat jong clear la feel atau daw sa long kumni ka bolong mata. Aka bade ban ong ban mut e boy pot usam. Dengan ngalap nong kan ka we ka long ba nagalian ka sarkar ko banta
ka sorkar manta kam long serious ba pembek yo por sam pibila bodo hanur kom mo serious naglang shimnesta jonga mekhalia shimnesta jo asam kele kendo pembek jal committee lai form le jal committee pembek leng ong naglang shimnesta ri long serious le ga ja kan ne jing ja kan ne ga long naglang shimnesta ba naglang sorkar kam long serious pibi ngi scam naglang jo pi hakini la no san snam duna naglang jing naglang wangi don ga assembly session malak session ju kan ne ga boda Tapi juga mau kalau hak Islam gilong session lain sini Islam gilong session. Man bagi long session kan masih pangkap bodoh. Man ke belong session orang session pangkap bodoh. Maka bagi keren hak apa tu por ngi ong sorkar ngko sorkar. Ke ba gidon kam baju por usam. Nakaliang juga asam kita tur nak por. Nakaliang juga asam galong kila penjat penpera. Jaga penjat penpera ba kemuju penlet bor hak beri bagi penthor lekha risa jo ke bre bujongi parah juga puang yung sorka pe dong kampung ngin thung mata don kampung ngin bu mata yakini ki bodo apos polis akbar khaki jaka don ta yung sorka don kampung development mag bon ki baki do da bar bu bodo area bod mel ke boy kasi ngi kan ni kini ngi opa sini ko bolong monta na bon ki na me khali ali jasam beli ko ya sam bo mel ke don po asam ke chimoto do asam me khali am ni tiga balo kamut lang ni mata Ikai bagian mengi ke dosa sabai, mata ngomong ngomongnya, asan senam duna, san senam sonda, san senam mata, nilai keren ni kan dia mata apa assembly nilai keren, ban bergabung lah sosial banle, ndai nilai sukar kong tos labiang, ndai kebakalong mata kawas musi, aja kat ni dengan daw bak sorkar kam masih simpor ban thung mata ya kanika, ya bodo opus ang mata kini sensitive area. Dan tokas daga sorkar mata kelarai milen gangi apa sorkar kelarai bentung mata ki ya bodo opus haki sensitive area dong aku beli sorkar bentung ni dengan kuat sorkar mata kemudian tengah kian ki kuat tengah kam pihak bedi bakani mata kan di bodo opus government kalong ni they have to long ba kan they have to complete ADLS nomor ba melakum do hapo jung di December amos start week jong December no first week jong January ka election commission ka declare ya ka election apabila declare election humla asu banai dan government diga long serious angkan mundur jing ya kalau menolak jiki bakan de dengan ibadon kam ngiwon kalau ba iwon action haka beri bakan ne kanang ba gibro jing usong apa ba syok ke ba gibro jing ba syok apa jong ni bujang jo po jong ni bodo iru kan syok sukusan ha pis ngotu asam mekliang ngim syok no ngi de no dia kamu sana la dang scam la da mata don kan ka initiative na kaliang jok sorka atli sorka macam dum jing ya ngi pis ngotu ko mo mata hi ka sorka mekliang ngim kwa ban le sipo asam ka asam ko mon sengi jong kalong wat si in siru mata jika jing bim asam de ko mo mata kam long ta am labon de lam non de ekes ki jaka jing ali asam de kalong si hatu kata-kata ha ka beri ba de benda di kumpulan mata hi kana la long ba kana poi ka stage ka long ba ba kan ni ha kan mata long pa stage ba kaban to kaban ni kong ni sya hi ka jaji bot jongan na leng sorkar omnin ka singi ka sorkar ka khadi kren mata ya ki all political party de manganga ku akalo maleng sorkar kan khotro mata ya ki NGOs ki badon na po jong janahi ba ko to ka sorkar kan ong NGOs ki bon de ka syong ka sorkar nur kom pentip ya baru ke sembalang hakan durkom di semua tu mata kumbolong mata kasyong ke start jadi kumur kom kan de ki don kam kan nama nai leng sembalang lo bilo responsible nama mata ka benda jong nama mata ka dispute area kan ni de bo pi mata ka long ajimut na leng jong ahi ka sorkar ro pengkloy no mata ya ka bentung mata ya ke ban serap mata ini ka border opus akan di sensitive area dingi ko amun leng sorkar mde mata de kin ko action mata ko pengintip kadang ba people so dengan scam ni ko udah kam mata ko apun confident ana so ko ben dia ka jigi breu basa asam pi bai gudar bodo area kibri jongi hi da gido wa shibun ki facilities ki asam kim kwa yo ngide mata khasi ngide ujan tiang ngide penar ngide boy war ngide maram ngi kwa hi pangin kalau ba kan di kajaka jongi ngi chong ni ngim kwa pan ngim kwa kan ban lek pi de sa ta kajaka dengan kuat lang nu leng sokar hi kan long beri sa kan ni
bangin dia bangin berak yang sense confident jadi beri jengi bisa po ki kapun yang bede ha kabade wajib ajang kabade jo ai sarkari to dong no ini jor ga de sifat menomben yo biang man tiet biang ya ka jim ini yo asyun de ka dorem jo ga jim hi ka long umdan kurur pada umdan kurur ka long man ka le ka jong gi bang bangin compare ka long kapisabar kabade kapisabar jing beri maka jim seldu ladu lagi amana dak 10 crore hajar crore lagi bilion kam lagi bilion do belum laman compare maka mesti kebersihan sebab do lado tapi so tak ni mentang kalau sarkar tu nak sarkar kan skema la kejong capacity bakala dan nak lihat juga kalau ai mentang tu sanlak dia ngangas utang dia kewe ke lomba kasong ngam aka pension jong sarkar atau kalau so kalabiang bawa mata ya kan ni mata ni ka sanlak ka ba nak lihat so kalau ai Dato bat susu tu nang tangga ngas ngau haba kemudian ke jingjian bukan ke jingjian kalau jong ke jingjian ke bahas musi hadu kata-kata marko wigi long yen sembro san ye di bedo besong jadi dong rem dengan ngasum nak leng sarkar hi ha kabade bukan ke bentakan kan memperkan perkat mai do ke sanlang kalau benar dia sarkar ban ai kam sarkar ai kam sarkar kalau ye kini brio bisu tu kam sarkar lagi ni mata kini dan sepo kini udan saya bede ke distrik kalau kasong sarkar baru kemana instruction mata ya deputy commissioner juga tuh kan jadi distrik antara komandan komodit ya gini namara tak appointment kepada apa distrik hamtam lagi ya gini ki post ke Hamrin agar ada kini post Hamrin somehow kalau mana kalian jadi deputy commissioner ki laban nyerap long direct appointment atau apa nak kalian jadi kalau lembaga instruction ke maka sokakan ayah ki deputy commissioner